Nyakubahwa muyobozi w'ishuri President Padiri Thomas Nahimana, banyakubahwa bari mu mwese, banyakubahwa bashyitsi bahire, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'iyaduhanze. Ngaha ndaje umucurabwenge ngo nkore mu nganzo atari imwe y'abahanzi b'indirimbo. Oya, ndavuga inganzo yashibutse ku ishami ry'inganzamarumbo, soko idakama y'ubumenyi, isiba kuba isoko AIPA, African Institute of Public Administration, kaminuza nyafurika itegura abategetsi b'igihugu. Reka nkuvuga ukuri sinakubariwe, kuko namaranye nawe umwaka wose mvoma kuri ubwo bumenyi ugaba ku buntu, kuko nta kiguzi cy'amafaranga bwahwana. Ubu bumenyi rero nta handi bukomoka uretse ku mbuto yabibwe ikuhirwa n'abarezi, abigisha, abarimu b'impuguke bahebye ukwihugiraho, bakitanga ubutizigama, bakitanga ubutitsa, ngo batsembe ubujiji bw'abanyapolitiki b'ejo hazaza, ngo hato imbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda ndetse n'iy'Abanyafurika idakomeza kurimbuka irimbuwe n'ubujiji bw'abategetsi bayo. Aba barimu rero mbavuze uko bari mwagira ngo ndakabya, ariko ndabarahiye nkomeje. Bafite ubuhanga buhanitse bwahanze amasomo utazasanga ahandi, ku buryo aya masomo asigasira inkingi zose z'ubutegetsi, haba inkingi ya politiki, igisirikare n'umutekano w'igihugu, ubukungu, ububanyi n'amahanga, uburezi n'izindi ntarondoye. Aba barimu rero bahashye ubumenyi bwabo batanze ibya mirenge, ariko bakabugaba ku buntu. Bagahagurukira guhanga abanyapolitiki baharanira inyungu rusange y'umuturage, bagahashya ubuhezanguni, bugururira bose nta vangura rishingiye ku moko, uturere cyangwa se ibihugu. Reka ngire nti bari mu beza, muri inkingi mwikorezi y'iri shuri AIPA koko. Niba bampere amashyi n'impundu. Ariko rero reka ngira abo nikeburira, ngire nti ariko se yemwe banyamashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, mwe mukina politiki icagase. Ndavuga icagase atari ukubacura bufuni na buhoro, ahubwo ngira ngo muce akenge, muce bugufi, mugana ishuri rya AIPA, maze mwuzurizwe intango y'ubumenyi, mubura ngo mukore politiki iboneye itazahungabanya umuturage, ahubwo ikamushyira ku isonga, akishyira akizana mu mahoro n'umutekano. Fata icyemezo rero, wowe ushaka umwanya mu butegetsi bwa Repubulika ya kane iri ku marembo y'urwatubyaye, irangajwe na Nyakubahwa President Padiri Thomas Nahimana. Dore ngaha nkumenera akabanga, ngo ejo utazavuga ngo ntawagushishikarije kujya mu ishuri rya AIPA, uhugukirwe n'imikorere y'ubutegetsi bushya mu gihugu cyacu u Rwanda rwatubyaye. Nkurahiye nkomeje ko nutiyandikisha ngo usobanukirwe n'ubucurabwenge mboneragihugu, amahame n'imikorere y'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu, uzasigara ku ruhu nk'ikirondwe. Oya, iki gihombo cyo gusigara ku ruhu nk'ikirondwe ntikikabe ku mwari cyangwa umutegarugori w'u Rwanda ndetse n'uwo mu karere kose k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu rero nshishikariza abari n'abategarugori kwiyandikisha muri promosiyo ya kane y'iri shuri rya AIPA. Aha kandi sinahwema gusaba wowe wavukiye ku butaka bwa Afurika, cyane cyane ku butaka bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, gutera inkunga iri shuri kugira ngo aba barimu bitanga ubutizigama babone byibuze agahimbazamusyi, ndetse n'abanyeshuri babone
ibikoresho bihagije. Reka mbashimire rero mwe mwashoje uyu mwaka w'amashuri, ngira nti turabishimiye, uyu munsi ni uwanyu. Nimuserukane rero izo mbuto z'ubumenyi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, maze zizatubera akabando katurenze iyi mpinga igana iwacu i Rwanda. Ndasoza ngira nti ndashimira nyakubahwa Perezida Padiri Thomas Nahimana, umuyobozi mukuru w'iri shuri, ngashimira abarimu bose ba AIPA, ngashimira abakora mu buyobozi bw'ishuri n'abanyamabanga ba AIPA, ndetse ngashimira mwebwe mwese mukurikiye uyu muhango wo kwizihiza isoza rya promosiyo ya 3 ya AIPA. Murakoze, murakarama.